Horas akarongan. Mauliate ma tu debata napasaur hoki tarupe di perjumpangata sadarion. Madok mauliate dohot marungutungut sai mangututi tadui dingolu si ganopari. Alai jamot tita di pangalahu na duon. Halak na mangulu di bagasan roha mauliate parroha homa sailam tabbado si hamulati hononna. Alai ingok ma halak na mangulu di bagasan roha na sai marungutungut sailam tabbado si ingutungut tononna. Tapi lima ngulu di bagasan roha na sai totong madok mauliate. Tapadau maroha dohot hata na sai marungutungut ganupari. Hatan itu hata madok mauliate mahamudi syala saluhut ai ido di pangido de batasya kamu marhiti-hiti Yesus Kristus. Sada Tesalonika 5 ayat 10. Horas. Nalo jaho odongaki di bahen hasusani rade di hoariani sai bereng dopak Jesusi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho maho paso saritami rahis jalanmu jalamal masai dok dosi langi tugi jang panai limi sai bereng dopak Jesusi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho maho paso saritami sato kinari namai dungi rohaluaoni jonok doha sonangani paso mahol sohol somi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso soho maho paso saritami soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho maho paso saritami